Najveća i najažurnija baza poslovnih informacija, FINA-in internetski servis InfoBiz, već nekoliko mjeseci na radost zadovoljnih korisnika nudi više od 775.000 informacija poslovnih subjekata iz više od 30 izvora. InfoBiz je internetski servis, znači ne morate ništa instalirati na vlastito računalo, nego lijepo dobijete korisničko ime i lozinku, ulogirate se u naš InfoBiz i tamo vam se otvori jedan potpuno novi svijet, a to je svijet pouzdanih informacija. Vi možete saznati sve o vašem, recimo, potencijalnom budućem partneru prije nego što uopće odete kod njega, nego što ga uopće kontaktirate, a kamoli odete kod njega. Riječ je o internetskom servisu koji nudi mogućnost upoznavanja financijskog stanja na tržištu, a koji prikazuje adresne i financijske podatke, rejting i pokazatelje poslovanja poduzetnika, kao i adresne i osnovne financijske podatke financijskih institucija, neprofitnih organizacija i proračuna i proračunskih korisnika za posljednjih 5 godina. Imamo vlastite izvore, FINA-ine registre, upisnike i slično, a isto tako koristimo neke javno objavljene registre i mi to sve skupa agregiramo i onda se trudimo da to bude jedna user friendly, odnosno da bude korisničko iskustvo jako ugodno, da ljudima bude korisno i sve skupa ujedinjeno u jednu smislenu cjelinu. InfoBiz omogućava brže, jednostavnije i sigurnije donošenje poslovnih odluka, sustavno praćenje klijenata, olakšava izradu poslovnih analiza, ali i praćenje trendova i prepoznavanje potencijala na tržištu koje vas okružuje. Pomaže na način da možete, osim što biste upoznali svog konkretnog partnera, recimo možete istražiti potencijal tržišta, određene regije u Hrvatskoj. InfoBiz je tu jako jednostavan za korištenje, možete odabrati zonu konkretnu ili županiju ili više njih, ili možete odabrati, na primjer, stavite baš ono PIN, bih rekla, i koncentričnu kružnicu ili neki drugi nepravilni oblik. I sve na tom području, na primjer, ja mogu proučiti koncentrično oko Zagreba koliko ima, na primjer, hotela 5 kategorija jer im želim prodati turboluksuzni madrac. U komunikaciji s mnogobrojnim zadovoljnim klijentima, servis InfoBiz je i nadograđen. Mi smo InfoBiz lansirali u 5. mjesecu. Budući osluškujemo potrebe tržišta, u kontaktu smo svakodnevno s našim kupcima. Mi se zaista trudimo pružiti što bolju uslugu, što bolji servis. Tako da mi konstantno nadograđujemo, već smo sad imali nadogradnje nakon 3 mjeseca i imat ćemo nakon 3 mjeseca ponovo nadogradnje. Na konferenciji Women in Finance održalo se predavanje za žene u poduzetništvu s temom kako FINA-in InfoBiz servis pomaže u poslovanju, na koje su predstavljene funkcije InfoBiz servisa, ali i mogućnost praćenja blokiranih i odblokiranih poslovnih subjekata. Pa mi sa FINA-om surađujemo već, mislim, 2. godinu. Oni nas podržavaju na projektu nagrade najboljim poduzetnicama i upravo smo na tom projektu i koristili njihovu najnoviji proizvod InfoBiz, a ova konferencija je zapravo bila odlična prilika da se ženama iz struke kaže više informacija o tome. Mi smo dakle taj proizvod koristili prilikom selekcije najboljih poduzetnica i stvarno aplikacija je jako dobra, pregledna je, zapravo sve informacije imate na jednom mjestu, tako da mislim da je stvarno jako dobar proizvod, jako dobro osmišljen i prezentiran. FINA je svojim korisnicima internetskim servisom InfoBiz ponudila kvalitetno donošenje poslovnih odluka na jednom mjestu, te im omogućila uvid uspješnijeg poslovanja na tržištu. Dobra vijest za buduće korisnike je da je internetski servis InfoBiz dostupan uz tjedan dana besplatnog korištenja.